Akvarij. Pepa hrani ribicu Goldi. Večera, Goldi. O, Goldi ne želi jesti. Čini se pomalo tužna. Mislim da je usamljena. Nema ni jednu ribicu prijateljicu. Možda bi Goldi mogla posjetiti akvarij. Što je akvarij? Znaš, Pepa, akvarij je mjesto gdje ima mnogo riba. Hoćemo li otići do akvarija, Goldi? To znači da. Obitelj je odvela ribicu Goldi do akvarija. Nadam se da ćemo Goldi naći prijateljicu. Siguran sam da hoćemo, Pepa. U akvariju se nalaze sve vrste riba. Dobar dan, gospođice Zečice. Zdravo! Koliko ulaznica želite? 2 odraslih i 2 djece. I jedna za ribicu, molim. Ribica ulazi besplatno. Ima li u akvariju svih vrsta riba? O, da! Vjerojatno. Dobro, tražimo prijateljicu za našu Goldi. Nadam se da ćete je pronaći. Uživajte u akvariju! Hvala! U prvoj prostoriji je bazen pun malih riba. Wow! Tu ima milijun sitnih riba. Ribe, ribice u moru plivaju. Tražim prijateljicu za svoju ribicu. Može li koja postati Goldina prijateljica? Ne, te su premalene. Pogledajmo kakve su ribice u sljedećoj prostoriji. Dobro, Tu je mačka Mimi s obitelji. zdravo, Mimi. Bok, Pepa. Što ti radiš ovdje? Mi često dolazimo ovdje. Bolje je od gledanja televizije. Mi volimo ribe. Došli smo pronaći prijateljicu za ribicu Goldi. Što je u ovom bazenu? Ja ne vidim ništa. Tatice, pa u njemu riba pliva točno ispred vas. Gdje? Wow! To je vrlo velika riba. Wow! Može li ta riba biti prijateljica za Goldi? Ne, ova je prevelika. Nema veze. Idemo do sljedeće prostorije. Što je u tom bazenu? George misli da je vidio dinosaura. To nije dinosaur, George. Ta smiješna vrsta ribe zove se morski konjić. Ti znaš mnogo o ribama. Da, jako volim ribe. Može li morski konjić biti Goldin prijatelj? Ne, presličan je dinosauru. Još jedna prostorija. O, što je u ovom bazenu? Ništa, samo zeleni mulj. Taj zeleni mulj su alge. Tu sigurno ima neka vrsta riba. Wow, tu je riba s velikim dugačkim ušima. To je riba zec. To je gospođica Zečica odjevena u ronilačko odijelo. Ona čisti bazen za ribe. Gospođica Zečica pozdravlja. Teško je govoriti pod vodom. Zdravo, gospođice Zečice. To je bio posljednji bazen. O, nismo pronašli prijateljicu za Goldi. Što je u idućoj prostoriji? Tamo je akvarijski kafebar. O, odlično. Moja najdraža prostorija. Zdravo, Pepa. Jesi li našla prijateljicu za Goldi? Ne. O, tko je to? To je Ginger, moja zlatna ribica. Voli biti u akvariju. Ho, ho, čini se da je Goldi ipak pronašla prijateljicu. Goldi više nije usamljena. A Goldi može posjećivati Ginger kad god poželi. Ribe, ribice u moru plivaju. Tražim prijateljicu za svoju ribicu.